Hi friends, lamsonorono anchannel. Friends, dinini bidi hingka sini bagai tongthungmani kokse khatungmani kokse tan himale sini de tirprani history no tirprani je live mo truk phatene boro truk ka sin live mo no cheri tongo saimane tongo friends tini abonti chalainai norok baskang bidi na tongni norok saimane ang tamonti kok saitokha. Friends hingke phaising o bidi no sanglai siwano. Friends o video broadcast mo to kisa balokha kisang kesaro sini je hasteo golmol eba jengjalung tongman bagai bulai toklingman bagai ang video snamlia tamnika azarawa asik snamkai situation hambia am bagai ang video snamin tok KBC wo kaisa question ti samana abasin bagai belanyo khatomantai tongthman question aro singka 1942 BC wo Maharaja Bir Bikram Kishore Manikka bo jaga wo airport tanan bagai ha donate khlaika eba ha rukha abai question Gar aro option ko mo tongo gesung saimano sini Maharaja Birbang Kishore Manikko bosgo hareka sungto to borong saimano je sini bukung bara kungthai bara suno karibo atribo hasteo tone joto borong siwo motamoti iko Agartala wo rewo ne airport tabon je airport tamani Agartala je airport tamani abo sini Maharaja Birbang Kishore Manikko re mani ga abo sini ba khatumani ko sini ba tongthman ko tamni male sung saimantinyo sini tirpon live mana alada bongsoni borobo saimano sini hasteo tongnai sungbai tongnai je bong soroka aboro kai sini live muna truk khlaye komoran saito borok district pano komoran saito thun phatra hasini borok alada rajyoni borok pro saimano borok suno last su banai ikana dinro video clips no महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है जिसका निर्माण 1942 में वहां के राजा द्वारा दान में दी गई भूमि पर हुआ था Constructed in the year 1942 on land donated by the local king, Maharaja Bir Bikram Airport is located in which city? A. Kathmandu, B. Siliguri, C. Agartala, D. Darbhanga. काठमांडू तो नहीं है सर, दरभंगा भी नहीं है, सिलीगुड़ी भी नहीं है सर। प्लीज लॉक सी अगरतला। सी अगरतला। यस श्योर है? हाँ सर। ताला लगा दिया जाए? लगा दिया। सी अगरतला, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल प्लेड सर। थैंक यू। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक की त्रिपुरा की रियासत के अंतिम राजा थे। उन्होंने 1947 में अपने राज्य को भारतीय संघ में विलय कर दिया था। 2018 में भारत सरकार द्वारा अगरतला हवाई अड्डे का नाम उनके सम्मान में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट रखा गया। वाह Friends, kenaro dugui ma khana je o video clips no sin tripa hasani bagai sin live man bagai belanyo sin bagai khatungman kok tongthungman kok alada rajyon boro bosini hasteni live man sawi mano ge friends tinini baga sun titun o video kendro no kisa kok tumar mani se iba information riman se ge friends noro video ta to khai like didi ge friends mohan salbum brom podre pod saimana musuka ano channel no subscribe khlai tekanan bel kana click khai noro ta khona ani Instagram flu khai kungai Instagram flu khai description link rijak tongo ngai jatolo na hambai